Auto Hrvatska je na naše tržište plasirala novi brend automobila naziva Forting, odnosno njegov model T5 Evo. Riječ je o modernom i pristupačnom sportskom SUV vozilu kineskog proizvođača Dongfeng, kojeg smo imali priliku isprobati na testu. Za izgled automobila zaslužan je dizajner koji je prethodno radio s markama poput Mercedesa, Volva i GM-a, a rezultat je dinamičan i sportski dizajn. Prednji dio vozila s takozvanom grill maskom i moderno oblikovanim LED svjetlima naglašava sportski oblik SUV-a. Bočna silueta uz 19-inčne naplatke dodatno ističe dinamičnost vozila. Stražnji dio dolazi s 4 ispušne cijevi te zaokružuje njegov sveukupni sportski izgled. Osim svega navedenog, istaknimo i uzdužne crne krovne nosače, dok su prednja stakla tonirana, a stražnja zatamnjena. Panoramski krov površine od gotovo 1,2 četvorna metra doprinosi ugodnom boravku u prostranoj unutrašnjosti. Interijer je obložen eko kožom, a prednja sjedala su grijana i električno podesiva, dok vozač dodatno može uživati i u opciji masažnog i ventiliranog sjedala. Razvučen vodoravni dizajn elementa iz središnje konzole stvara jednostavnu ali opuštajuću atmosferu za vozače i putnike. Čist izgled s jednim velikim horizontalno posloženim ekranom koji sadržava dva zaslona od 10,25 inča pokazuje inovativnost i visokotehnološki koncept. Osim atraktivnog dizajna, druga stvar koja je sigurno najviše privuka poglede nalazi se ispod poklopca. Forting T5 Evo je opremljen 1,5 litrenim rednim Mitsubishi četverocilindričnim motorom, najveće snage 130 kW i najvećeg okretnog momenta od 260 Nm. Za prijenos snage na kotače brine se 7-brzinski DCT mjenjač s dvostrukom spojkom. Čak i s ovom sportskom konfiguracijom automobil održava odličnu potrošnju goriva u svojoj kategoriji, a riječ je od 6,9 litara na 100 km. Sve u svemu, Forting T5 Evo predstavlja moderno SUV vozilo te je vrlo ugodno iznenađenje, ne samo zbog cijene koja je niža od direktnih konkurenata. Moderan dizajn u kombinaciji s provjerenim motorom i sjajnim automatskim mjenjačem mnogima će biti ključan faktor pri kupnji ovog vozila.